hari ibintu bitera agahinda, hari ibintu bitera amarira, hari ibintu bigaragaza nanjye nabyumva nkumva nshaka kurira, nkumva ndashaka kwicara mu muhanda, nkumva ishavu riranyishe. Uzi kubona umuntu wasenze Imana ari we mukene? Uzi kubona umuntu urara mu masengesho ari we muntu gasuzugura? Ariko Yesu baramusuzuguye kandi ari Imana. Baramupinga, baramusuzugura, bakamukandagiraho, bakamukubita imigeri, bakamutera ingume kandi ari Imana. Ariko yampaye ijambo rivuga ngo abantu bose bari mu marira, abantu bose barimo basuzugurika, ngo abantu bose bari mu bukode, abantu bose bari mu byaha, ngo mbabwire amakuru meza, ngo icyamuzanye ngo ni ukuduha keya twese, ngo bwagandi byacanze, ngo bwagandi gabona ko bidashoboka, ngo bwagandi gabona yuko bitumvikana, ngo ndetse bibaza ngo nimba baracumuye ku Mana. Yampaye amakuru ngo mbabwire ngo ni byose ku buzima bwanyu, ngo nimba warakiriye Yesu ngo cyangwa umwakire none, ngo arakora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Muri Yohana igice cya mbere, wumvise ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere kugenda ukagera ku murongo wa 11, harimo ijambo rivuga ngo icyakora ngo abamwemeye bose ngo bakizera izina rye yagahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Oya manzi ukore subscribe, ngo kuba abana b'Imana. Umva, turi abana b'Imana. Nimba uri umwana w'Imana, iyi si yose ni iyawe. Imana hari ibintu ugiye kuguha, Imana ije kuguhoza amarira. Aya makuru ndayaguhaye. Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Abantu bagiye gutangira kukwita boss, bavugaga yuko uri fake. Abantu bagiye kugenda bavuga ngo Imana yakugiriye neza. Emera ko Imana yacu ishoboye kandi ifatika. Wowe icyo usabwa ni ukwizera ukihana, Imana igakora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Izere, Yesu aracyariho, arashaka kuguhoza amarira none. Muri uyu mwaka urabona ikimenyetso cy'ibyiza, ikimenyetso cy'uko wasenze Imana, ni ukuri kw'Imana irabikwereka. Wowe wizere wihana ibyaha, kora subscribe kuri Dukuzumuremyi family na TikTok ukore follow kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze.